Pindon kam daka Mahindra Power Roll India's #1 generator. Pinlat kakuslay lahamiet nishai. Spare parts but service ru pinyo klem jingkuslay. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka Jingwad iki Arngut ki Kurim, kata ka Sonam Bat Uraja Raghuvanshi, na kanong ba Indore Madhya Pradesh, kadangyay Bteng klem sangye, watah pedeng ulabba ubajur. Menta kasngi kaladap, shipaw sngi kinti, nadu bagini ki Arngut ki Kurim, kilapoi hakasunong mau lakyat, bat hiar yai kejat da ki hajar ki mau kendon, ban poi syakasunong nongriat, ban jengoka ya ka jingking jeri, ka double decker bridge, ka balapau nam keleng ke perthai. Katkum kajiatu jong utores guide ubha ku parwansai ubalayarap yaki bantrek shanongriat ki Arngut kisilok kila samiet hashipara homestay nongriat wat hapedeng kajing persang ka baklem sangye da ki kenhuon jong ka state disaster response force ka search and rescue team ka fire and emergency service ki pulit na Sohra PS bat ki bor senchar shnong hadu menta bapelat yakani ka khubor pampat syamlap dak satya yaki ki kunhon wat kilaya lingba kiryat kiram ki jaka bajeliu jong ki thuai da ka bapendon kam da ki drone ki ksau smalani ki 9 jong ki pulet bat baro kilat kilinti ki badan henrai ka jingkerman kala nang sti kala dab da ka jingsok khya ka bajur ya ki bahayeng jong ki ni ki Arngut bat ki bala karpat yanu baniram katba kapor kanang yan. Bar betul las kham tan betul. One trekking deh.
Yo, pas simply. Woi, mas lap lah mereka coba. Kawan masih jerong sesutan masih jerong terlai. Mo. Tar masih jerong sesutan masih cerita. Sedang landang tempit ini. Bar mau telas ya, Bro. Apa? Baklet होने का हाँ आप आ जाओ वार फा फिस जरंग सस्तर में जरंग